Pokušao je Srna, a onda Odirton Rickardsson. Palmarsson, 21-19. Nema faula na Cindriće, može da popravi Jelinić. Malo sreće za Hrvatsku. Duvnjak. Kakav gol. Island ide na +2. Viggo Kristjansson, Arnarsson, brani Kuzmanović. Da. +2 ima Island 12 minuta pre kraja. 27-25. Pardon, novi Zicera, Ellison. Kakav moment da Island je napravio preokret sasvim zasluženo, svedeni Hrvati na 7 golova u drugom poluvremenu nakon onih 18. Ponovo će napasti Viggo Kristjansson i ne samo to, pogodit će 34-28, video je prostor po sredini. Hrvatska je definitivno bez šansi da uradi nešto u borbi za polufinale, to je to. Kako stvari stoje, Hrvati bi mogli da imaju i Fenjer u grupi 1, jer sada padaju na poslednje mesto sa 1 bodom, Island ima 2.